kandi ugasanga bapfushije, ariko ukaba uwa mbere kugura isanduku, ukaba uwa mbere gutanga mpore utarigeze ubaza amakuru y'umurwayi uko yari ameze, ariko si gusa ubujyajya kubera ugasanga kurandika ngo ripe ngo peatoname utigeze umureba igihe yari ari muzima, kubera ko abantu bakunda bapfa yemwe, kubera ko abantu bakunda bapfa. Muje mukunda abantu bakiri bazima, kubera ko bapfuye nyuma y'urupfu nta kindi gihaba, nuko nta kindi gihaba. Kandi nyuma y'urupfu nta migambi uwo muntu aba afite ngo muzomufasha ngo azogira. Umuntu utaguriye ikirato ari muzima, umuntu utaguriye ikositimu ari muzima, ukayimugurira yo kumuhambamo, gusa gukina hejuru y'imibyimba kweli. Tugende rero tubashe guca bugufi, tugire communication mu bawe, ugire communication mu babanyi, ugire communication yawe ibe nziza mu bo musengana, imigenderanire yawe ibe myiza mu buyoboye, nawe uyobowe ugire imigenderanire myiza mu bakuyobora, ugire imigenderanire myiza mu bana bawe, ugire imigenderanire myiza mu bo mwashakanye, nuko ubuzima bubandanye, ubuzima bukomeze. Niko kuba umuntu mwiza burya nta muntu uba adasabana, sinzi uko abayeho n'ukuri, abayeho nabi cyane, ni umuntu nyamwigendako. Kandi niwigira nyamwigendako ukumva ko ibintu byose ubyujuje, uzagera igihe kimwe ushaka abantu nawe ubabure kubera ko ariko wigenjeje. Ngo hari umugabo muri aho, nshuti zanje, nshuti za Anike Mutesi TV, ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe, ndabagumburiye cyane, ndabahobeye, mumeze gute iyo muherereye, abo bwije umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza, abo bukeye muzuse neza. Twebwe turi aho twiriwe neza, murabona ko tumeze neza, ni kandi uko bimeze kose turashima Imana. Tubifurije pasika nziza, umwami Yesu Kristo akomeze abe mwinshi muri twebwe, muri mwebwe. Kwizihiza isabukuru y'urupfu rwa Yesu Kristo, ariko gucungurwa kwacu. Mumeze gute se? None nimvire ko twoganira hejuru ya communication. Turagenda tuganira buke, ndagenda mvuga mugende munsubizaho buke, niho naje mumpa umurongo, niho mbona uko ngenda baganiriza. Communication ni iki cyangwa se kuganira ni iki? Turaganira, ntabwo nateguye birenze cyangwa se birebire, ariko kandi turabiganiraho buke, muragenda mubyumva buke nyine. Communication ni iki? Communication cyangwa se kuganira, ikiganiro kigirwa n'abantu babiri, muri make ikiganiro kigizwe na communication. Hariho uvuga, utanga amakuru, yakira, hariho message umuha umushikirizi aricyo kiganiro, n'uburyo abishikiramo aho yobari. Bwoba ari uburyo buno bwo kurebana gutya vis-a-vis, bwoba ari uburyo bwa message, bwoba ari uburyo bwa appel, bwoba ari uburyo bundi, namwe murabyumva, bwoba ari uburyo nyine nk'ubwo bwose twavuze butandukanye. Muri make urashobora kugira communication cyangwa se kuganira n'umuntu uri kure, uri hafi, muri kumwe. Ibyo byose twashatse kubazanya ngo ese akamaro ko kuganira ni iki? Kutaganira byica iki? Byangiza iki? Ni ikihe cyiza kirimo? Ni ikihe kibi kirimo? Naricaye ndatekereza, usanga muri buno buzima busanzwe bwa umuntu akeneye mugenzi wiwe. Urankeneye, ndagukeneye, ubasha gushobora gukora, njye nshobora kugufasha gukora, ahari nawe uzi ubundi buhinga n'ubundi bumenyi, ariko kubera ko turi kumwe tukazamurana kugira ngo tubashe kugezanya kuri cya kintu. Naratekereje, nariyumviriye, nsanga n'aba bakomeye bakuru b'ibihugu, abashefu runaka b'amasosiyete, abantu barongoye kampani zitandukanye, abakuru b'amashengero mu buryo bwose butandukanye,
bwa bundi ba bandi bari byo kubera ko bafite ba bantu icyubahiro cy'umukuru w'igihugu n'abayoboye, icyubahiro cy'umupasiteri n'abarongoye, icyubahiro cya sosiyete runaka cy'umukuru w'iyo sosiyete cyangwa iyo kampani ni ba bakozi be babana akoresha. Bishatse kuvuga iki rero? Nubwo woba ugeze mu rwego ubwo woba warageze mu rwego cyane ruremereye, woba ufite amafaranga angana gute, ufite imodoka zingana gute, ufite ubuzima bungana gute, ariko ukeneye abantu, nkeneye abantu, twese dukeneye abantu, mu ncamake turakeneranye. Hanyuma gukenerana mvuga ni ukuhe? Gukenerana mvuga twaza tuvuga communication. Ikintu cy'ingenzi kwanza, communication ni iki? Ikintu cy'ingenzi mu buzima kuganira, communication. Iyo tuhere mu rugo, iyo mu rugo hari manque ya communication, abantu bataganira, naho yoba ari umubyeyi wawe, naho yoba ari umuvandimwe wawe, naho yoba ari umwana wawe bwite wibyariye, iyo hatari imigenderanire, iyo hatari ubusabane mvuga bwimbitse ni kuganira bibagarira ubumwe. Kuganira n'isuka ibagarira ubumwe buri hagati y'umuntu n'ubundi. Kuganira ni ubumwe, ni isuka, ni umupanga wo guca umukero cyangwa se kubagara, reka mbyite gutyo, imigenderanire iri hagati na mugenzi we. Ubu kuganira ni isuka ibagarira imigenderanire iri hagati y'umuntu n'ubundi. Bishatse kuvuga iki rero? Dutegerezwa kuba maso, kugaba, kugira ngo dukomeze tubagarire bwa bumwe bwacu, dukomeze tubagarire ya migenderanire yacu, dukomeze tubagarire ya misabane yacu, kwa gusabana kwacu guhoreho, kugumeho. Abantu benshi maze kwihweza, maze kureba, kwitegereza, ndabona sanga abantu benshi bazatana imfane. Uti gutana imfane gute? Hari umuntu ushobora kwicara ukavuga ngo naka ntazamvugisha, naragiye, amaze umwaka, amaze imyaka 2, amaze ukwezi, amaze usanga abantu ko baratana imfane, ngo naka ngo amaze ngo mayinga 3 atamvugisha, amaze iminsi 2 atamvugisha, ngo sinzi uko byagenze, ngo none ngo byoba byagenze gutya. Jewe batangiriza kwihereza kwerekana impamvu yo batari kumvugisha kandi zidahari, je nibwira ubwanje ngatangira kugira ama illusion, ibintu bidahari nkabifata nkabishiraho, nkarema ibintu hariya, nkavuga ngo ahari ntari kumvugisha kubera iki n'iki, kubera byagenze uko nuko. Ariko kandi ugasanga nta kintu gihari gifatika cyo tuma umuntu atavugisha mugenzi wiwe. Muri rwa ruhande impamvu dutana imfane ni iyo nje mbyiyumvira nawe ukabyiyumvira, deja tuba turi kubaka igisika. Hari igisika uri kubaka hagati yanje nawe, deja hari igisika jewe ndi kubaka hagati yanje nawe. Mu gihe rero ngenda nubaka igisika mu ruhande mperereyemo, nawe kubaka igisika uruhande uherereyemo, bya bisika biza bigenda ugasunika icyagama cyanyegera, nawe ngasunika ikakwegera. Cya gisika ni kiherero, ni igisika cy'ibitekerezo bitari byo, igisika cy'ibyiyumviro ufite, igisika cy'impamvu zimwe na zimwe zifatika cyangwa zidafatika naremeshiraho, ndazifata zituma ntakubona, zirankingiriza kukubona. Nawe izo wubatse zigatuma utambona, zikagukingiriza ntumbone. Iyo wamaze kuba rero ibyo bisika rero, nicyagiye uza usanga umuntu avuga jewe nzangira gutya, ngo ntibigende gutya, ndamwandikira ntasubize, nagira gutya singira gutya. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ese isuka icyabahuzaga, yego abantu baba bari abagenzi, bari inshuti,
bagahuzwa n'ubwo bushuti bwabo. Kandi inshuti ya nyayo izi kuzirikana, nta munsi n'umwe yokwigera yokora ibintu byose, yego niyo kuzirikana ku rwego ari wowe uguma wicapse gusa mu mutwe wiwe, ariko kandi inshuti nyanshuti nta kiza kikujana kure yayo, nta cyo gutandukanya nayo. Bishatse kuvuga iki rero? Nubona imigenderanire yawe na mugenzi wawe itari kugenda neza, muzoba mwarataye isuka yo kubagarira bwa bumwe, yo kubagarira ya misabane, yo kubagarira ya migenderanire muba mufitanye. Isuka rero ni ukuvugana. Ese ko uvuga ngo naka ntaza mvugisha, n'uwundi akavuga ngo naka ntaza mvugisha, ese muza muvugana? Ese we waragerageje kumuvugisha aranga? Ese igihe wabonye imigenderanire yashize cyangwa se ubusabane bwashize byahereye he? Ntibyahereye ku guceceka kwawe agushaka kubura, cyangwa wowe umushaka umubura, bigashiraho cya gisika gituma noneho utamubona? Ni ukuri ndababwiza ukuri pe. Maze kugenzura, hari umuntu bari mu byiyumviro byanje, nari nzi ko bahari umuntu ukunda, umuntu w'inshuti yawe, umuntu nyine wumva ko ufite ku mutima udashobora kumwibagirwa. Yego nibyo tushobora kumwibagirwa kuko nabivuze, ariko kandi ureka kumwibagirwa mu gihe hari imigenderanire yawe nawe. Ureka kumwibagirwa mu gihe mugira ikintu kibahuza, hari communication ihari wowe nawe, hari ukuganira, hari ukuvugana. N'imiburiburi hashira nk'iminsi 3 mutaganira, ukumva ubuze amahoro muri wowe, ukandika ukamubwira ngo se bimeze gute, byagenze gute, kutakivuga, wagiye hehe? Aho ngaho toujours uri kurabagarira bwa bumwe bwanyu. Ariko icyo natahuye niki, hari igihe ugerageza gushakisha kubagarira nk'uko turi kuvuga, hari ahatazabagarika. Yego umuntu nyine akakwanga akakuja kure, ku buryo unagerageza no kumwegera bikanga, akakwigizayo. Uwo muntu ni ukuri uzamureka agende, ntaba ari uwawe, niko nobivuga. Umumama umwe w'umunyarwandakazi niwe wavuze ngo umuntu nakureka naguta akakureka uzamureka agende, ubwo nguko ntaba ari uwawe. Igihe cyawe cyo kubana nawe nuko nyine kiba kitaragera. Ntukanitotombe uvuge ngo umuntu ngo yakuvuye ngo yaragiye, oya, ico gihe nticyari icyawe cyo kubana nawe. Ariko kandi igihe kizashika, musure kandi mwegerane, musure kandi mubane. Icyo nshatse kuvuga niki rero, nasanze umuntu ashobora kwibagirwa umuntu yarita ko akunda, ashira ku mutima, agendana, ugasanga ibihe ya interval iri hagati yawe nawe cyangwa se cya gisika coba cyarubatswe na kwa guceceka kwanyu, ugasanga ugiye umwibagirwa, ku buryo bavuga ngo jewe ngo sinyoryama ntavugishije naka, sinosinzira, sinobona amahoro. Ariko nagerageza akakwigizayo nubwo wari umukunze, kabone nubwo wari umukunda gute, azoguma kuvamo buke buke. Rwa rukundo wari umufite ruzagenda rugabanuka, wanashima rugende ruhere, kubera ko nta mwanya agufitiye, ntacyo bimubwiye kubaho atagufite. Muri make nta gaciro ufite mu buzima bwiwe. Niho handi usanga ngo naka ngo byari bigenze uko, ngo yaragiye, ngo birashira, ngo yagenda gute. Uzarebe neza ko igihe mwatandukaniye atari uguceceka byavuyeho, ko mwakaza muvugana, ko mwagumye musabana, ubumwe bwanyu buguma buba active. Hanyuma rero kutavugana byangiza imigenderanire, bene data. Kutavugana, kutaganira bigabanya, bikuraho urukundo, ruragenda rugashira. Murashobora kuvuga ngo oya, ngo urukundo ntabwo uba ruhagarariye, yego nyine ntabwo ari kuba ruhagarariye, kubera ko umuntu ukunda umuntu witwararika. Ntushobora kubona amahoro ngo umare ukwezi, umare iminsi ingahe utamuvugisha. Yego umunsi urashobora gucamo bivanye n'ukuntu abantu baba mu bintu byinshi bimwe n'ibindi, ariko kandi hariho iminsi udashobora kurenza utavugishije umuntu. Ibyo bintu ugasanga biriko birangiza
imigenderanire y'abantu. Ikindi naco ni uburyo abantu bagenda batekereza umwe wese akabifata akabishira kuri mugenzi wiwe, uwundi nawe akabifata akabishira kuri mugenzi wiwe, jewe ntazamuvugisha ntazagira gute, hakaba ikintu cyo guteganaho. Ikintu cyo guteganaho ucisha abantu benshi muri no minsi. Uko ntimugire ngo bari abantu uzabita abanzi bawe, ntabwo ari abanzi habe namba, ntabwo ari abanzi bawe, wumve habe na buke. Ariko nuko hari ukuntu wabatekereje, hari ukuntu nabatekereje, mpera muri ibyo ngibyo nahera muri ibyo ngibyo, ku rwego twonavuze ngo tugende duhure tuganire cyangwa duhamagarane tuganire, tubazanye icyahabaye, umwe wese abwire mugenzi w'ikibazo cyahabaye, impamvu yatumye mutavugana. Ugasanga za mbaraga ziguhesha gusanga mugenzi wawe umubaza ikintu cyabaye, ziguhesha gusanga mugenzi wawe umubaza ikibazo yagize cyatumye atavuga, aceceka, ntacyo mwapfuye, umwe wese akaza yihagararaho akanyarigaho. Ariko kandi birakwiriye ko nubona ko hari umuntu ugiye gutakaza muri ubwo buryo, uzamwegere w'intwarikazi, utere intambwe umwegere umusange cyangwa se umuhamagare, mubaze ngo se inshuti yanje byagenze gute, ko wacecetse, niki twapfuye, kugira ngo bwa busabane bwanyu bugende buguma bubaho. Ni ukuri nta kintu gisa no kugira abaguhamagara kubaza uko umeze, nta kintu gisa no kumva ko ufite inshuti. Byose reka izo ndirimbo, nta kintu gisa no kumva ko ufite nawe inshuti. Ariko kandi satani yaraje, hahandi rero twavuze, satani araza akabiba urwango mu bantu, akabiba kandi mu buryo budafatika, mu buryo budasobanutse, mu buryo bwo kutavugana. Satani ahagenda nawe yinjizamo utwiwe, ugasanga yabize urwango mu bantu. Kandi urwo rwango rwahereye, umuzi wago ni ukutavugana, umuzi wago ni ukudasabana, umuzi wago ni ukutandikira umuntu ngo bite, umuzi wago ni ukuvuga ngo je namwandikiye, maze kumwandikira rimwe, maze kumwandikira kabiri, n'irya gatatu, oya, ako ni agasuzuguro. Uko niko abantu tumeze. Ibyo ngibyo ndi kuvuga nawe urabizi. Ko turashaka kuvurana, hari igihe uvuga ngo umuntu ntiyanyandikiye, cyangwa se ukihagarara ukavuga nk'uko twavuze, namwandikiye rimwe, namwandikiye kabiri, namwandikiye gatatu, kubera ko ejo nzohora mwandikira, ese ko ndamwisembaho, ko ndihakirizwa, ko ndagira gute? Oya, uwo nawe ntabwo ari umwuka w'Imana. Umuntu nakwanga uzamukunde kugeza agukunze, ariko nakwanga ukamukunda bikanga ko agukunda, ntukamwange, ahubwo uzamureke agende iyo azoja hose, imyaka bizotwara cyangwa se iminsi bizotwara, Imana izamugereramwo, igihe cyawe nikigera ko kandi akuba hafi cyangwa mutangira kuganira, wowe waragerageje bitanga, ntacyo Imana izakubaza, azagaruka kandi we naraje, kugira ijambo ry'Imana rizatubwira ngo bari abanzi banyu bazahinduka abakunzi banyu. Nshatse kuvuga iki bene data? Tugende, ndabizi ko bafite benshi cyane kuvuga ngo banaka bakivugisha, oya, gerageza. Ese wowe ubavugisha? Gerageza ubavugishe, n'ibyanga ubareke, igihe nikigera nabo bazakuvugisha banagutanaho imfana. Ikindi cyongeyeho narivuze n'iki, narivuze ukuntu umuntu azata mugenzi wiwe nk'imfana, ukazuvuga ngo ni naka, mukicara guteganaho bene da, reka tuvuge hejuru yo guteganaho nabyo. Iyo wateze kuri mugenzi wawe ukaza umutegaho icyo utazi ukora, yewe ndakubwiza ukuri ko bizagorana gutega mugenzi wawe ko aguhamagara wowe udafite gahunda yo kuzamuhamagara, gutegaho gusa ari we zakwandikira udafite gahunda yo kuzamwandikira, azokwandikira ijya mbere kubera ko ushaka ko aguma kukwandikira cyangwa kuguhamagara iyo atazanabishobora, usange ikibazo kirabaye, usange kandi bwa busabane bwanyu buragiye buvuyeho. Ariko kandi nta kintu gishobora kugutandukanya n'inshuti yawe, nta kintu gishobora kugutandukanya n'umukunzi wawe.
icyo nshatse kuvuga ni iki, hari ibintu bitatu biza bigora. Hariho gusaba imbabazi, hariho gusaba imbabazi, hariho gusaba imbabazi, hariho kubabarira, hariho n'ikintu kindi kiza kigorana. Ni umuntu wagiye amara imyaka myinshi cyangwa se iminsi myinshi cyangwa se amezi menshi atakuvugisha. Uwo muntu aza agenda, Imana ikamukoreramo ikanagura umutima wiwe ikawuhindura, agashaka kuvugisha ariko akabura aho ahera kubera wa mwanya wose yabaye atakuvugisha. Akaza yibaza ngo ese ndahera hehe, ndatangirira hehe, iyo ubwe wakibaza ni iki cyatumye ntamuvugisha. Wanamubaza akakubwira ngo ese wewe ngo kwama mfata ngo ukavugisha umuntu n'iyi myaka yose tumaze tutavugana uje ngo ndumva isoni. Izo soni ntabwo ari zo, ni isoni za Satani. Bohoka, ibohore kubera ko Mana we, kubera ko ushaka imigenderanire yawe na mugenzi wawe, kubera ko ushaka ubusabane na mugenzi wawe. Yego bisaba ikiguzi kugira ngo ugarure umuntu wataye mu buzima cyangwa wakugiye kure, wowe ushaka bigusaba sacrifice kugira ngo ubashe kumwigarurira. Kumwigarura ni gute rero? Ica bugufi wewe umusange, umwegere, umuvugishe. Igihe uzumva uteye iyo ntambwe, kera uzoba wabirangije, izoba ari intambwe kandi yo kugarura ubusabane bwawe na mugenzi wawe. Ariko mu gihe uzinangira umutima ukavuga ngo ese ndahera hehe mu minsi yose, usanga imigenderanire yacu igiye yangirika. Uwo umuntu wahora uri inshuti yiwe ugasanga ntukimuvugisha, ntugira gute, ngo nimuvugisha ngo aratekereza gutya, ngo aragira gute. Oya, ayo ni amajwi ya Satani. Twibohore, tubohoke, yemwe Kristo asubire kandi ayo mushasha muri twebwe. Mwuka wera, bwa bundi Mwuka wera ni umugabo uzi uguhamiriza iby'amafuti yawe yose. Mwuka wera ni umwarimu mwiza. Mwuka wera ntaza murambwira ngo ngiye kuvanga ibintu, ariko nshaka kubabwira gute, iyo ufite Mwuka wera muri wewe aza gufasha bya bindi byose ubona nk'aho ari imisozi, ubona nk'aho biremereye, ubona nk'aho ntaho ushika, ubona nk'aho udashobora kubishobora. Aza gufasha kugenda ukawera akagufasha gusurmonta ayo ma obstacle yose. Ayo ma obstacle ni ayahe rero? Ni kwa kundi wumva ko udashobora kubwira umuntu ngo mbabarira nimba hari ikintu cyahabaye bigende neza, n'ahandi ushobora kuvuga ngo tubwire umuntu ngo mbabarira, bene ibyo ngibyo nyine namwe murabibona. Ariko ibohore, niba ushaka abantu ibohore. Ni ukuri kw'Imana, ni ukuri icyo natahuye, ubu buzima dufite ni ukuri, ni ubusa. Ni ubusa kubwizera, ntacyo bimaze, kubera ko umwuka uzi kuvamo gutya wewe wese ukaburagiye, umubiri uzi guhinduka gutya rimwe ukaburagiye. Ariko kandi ibyo nuba mfite byose, naba mfite imodoka ndashobora kurwara, ntishobora kunjana kwa muganga. Icyo ni kimwe. Ndashobora kuba mfite amafaranga muri konti menshi cyane, ndi millionaire na billionaire, ariko ndafite abantu ntuma ngo bagende bazane amafaranga yanjye muri konti baze ngende kwa muganga. Ntabwo ya mafaranga nshobora kuyahamagara nyabwire ngo mwa amafaranga amwe nimuze mumfare kwa muganga. Icyo ntigishoboka. Aho ikindi nacyo, niyo modoka noba nyifite ariko ndafite umuntu uyitwara ngo washikane kwa muganga, ntacyo yo imariye. Ariko toujours ko mumva ko nkenera abantu muri wa mwanya. Hari abantu bazagira gutya bagenzi babo bapfuye, umuntu nimuza muvugana, muza mumara n'imyaka 2, 3, 4, muzamara amezi, yari akakwikuramo akakwibagirwa nawe kubera ukuntu uba wamwibagiwe, akakwibagirwa kubera ukuntu uba udashaka. Yemwe ni ukuri kw'Imana tuze tuvugishanye ukuri. Hari umuntu uzi usanga uza wegera ushaka kumuvugisha, ukabona umuntu karakugenda uruhunge, ukabona umuntu adashaka kuvugisha, waruwa nawe ukavuga ngo ese kubera iki nje ko ndahatiriza, kubera iki ko ndahatiriza. Yemwe hari igihe nigeze guhatiriza ni hatari kwe. Hari igihe nigeze guhatiriza, ndahatiriza kweri, ndavuga ngo uyu muntu nzomukunda sanzwe, n'ubundi ndamukunda ntabwo umwanga,
ndavuga ngo nzomukunda nze muvugisha nashaka azareka kumvugisha kugeza igihe nawe azagira umutima wo kumvugisha. Ndavuga ngo uyu muntu nzomukunda kugeza igihe nawe agira umutima wo kunkunda, ariko byaranze. Ni ukuri kw'Imana byaranze pi 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 pi, muve ngo byaranze. Ibaze imyaka ingahe uhatiriza umuntu kugukunda. Rero si uguhatiriza kugukunda, ugerageza kumuvugisha kugira ngo urebe ko agatima kiwe kagaruka abashe nawe kukuvugisha, ariko bikanga. None se nk'uwo muntu kweri umugira gute? Wowe mukamwizingiraho kweri? Ni ukumureka akagenda iyo ngiyo akigishwa nawe, akiga, yamara kwiga yabona ko iby'isi ntacyo bimaze, yabona kwishimiriza ubuzima ntacyo bimaze, arasubira kandi nawe akagaruka akumva ko ari umuntu nawe nk'abandi. Nari mbabwiye iki? Nari mbabwiye ngo hari umuntu ugenda akamara iyo minsi yose atakuvugisha, akumva ko ari amahoro. Ese mwebwe muza mwumva ari amahoro? Yemwe tuze tuvugishanye ukuri, muza mwumva ari amahoro? Tuvuge nuko narumiwe narumiwe kabisa. Muza mwumva bimeze neza? Umuntu akagenda akicara iyo ngiyo, akaguma iyo ngiyo, mugenzi we akarindira ngo azomuvugisha, agahebura. Yemwe twisubireho, ni ukuri twisubireho, tugende twisubireho. Icyo ukorera mugenzi wawe nicyo urugero ugereramo mugenzi wawe nawe nibwo uzagererwamo. Abantu umuntu agizwe n'abandi, ni ukuri. Nutamfasha ni kwitwaraho nabi. Inshuti zanjye ni uko nguko, tugende tugire guca bugufi muri twebwe. Kutandikira umuntu ntabwo ari sinye yo guca bugufi, ni ukwishira hejuru. Kutaganira n'umuntu ntabwo ari sinye yo guca bugufi, ni ukwishira hejuru. Tugume tubagarire imigenderanire yacu, tubagarire imisabane yacu, ni ukuri tuyibagarire. Byari umuntu umwe nigeze kumara iminsi myinshi tutandikirana, hanyuma ndibaza none, kandi icyo gihe agira ikibazo, amare kugira ikibazo, ndibaza ndagira gute, ndamubwira se gute, ndamubwira ngo pole, ndagira gute? Aravuga ngo ngiye kumuvugisha kubera ko yagize ibibazo, yagize ingorane. Ni ukuri kw'Imana ngira isoni nanirwa kumuvugisha. Ubu icyo gihe nafashe umwanzuro wo kuza nandikira umuntu, nanyihorera nsure nandike, nanyihorera nsure mwandikire, nasura kandi nsure mwandikire. Niyanga nimbona yananiye mureke agende, ntacyo azonyagiriza. Icyo nari ngiye kuvuga niki nari nibagiwe. Hano nk'ubu nyine umuntu arashobora kuba umaze imyaka ingahe cyangwa se iminsi myinshi utavugisha mugenzi wawe, ukagira nk'ikibazo akagwaza cyangwa se agapfa gutya giturumbuka, urupfu turutsinda, twama dupfusha bene uko nguko, kandi turarugendana ta kurutsinda nyine. Ariko umuntu yamara gupfa, bwa mbere uwo muntu urwaye ntiwigeze umugurira paracetamol, ntiwigeze umenya uko arwaye. Ahari bamwugaranye mu bitaro, amaze amezi 5 apanze mu bitaro cyangwa 6, hari abazapangayo bagacumbikayo kubera kubura icyo bishurirwa. Aho hari abazabagira ibibazo nyine batandukanye, usanga bapfushije. Ariko ukaba uwa mbere kugura isanduku, ukaba uwa mbere gutanga mpore, utarigeze ubaza amakuru y'umurwayi uko yari ameze. Ariko si gusa ubujyajya kwera ugasanga kurandika ngo ripe ngo peatoname, utigeze umureba igihe yari ari muzima. Kubera ko abantu bakunda bapfa, yemwe kubera ko abantu bakunda bapfa. Muze mukunda abantu bakiri bazima, kubera ko bapfuye nyuma y'urupfu nta kindi gihaba, nuko nta kindi gihaba. Kandi nyuma y'urupfu nta migambi uwo muntu aba afite ngo muzomufasha ngo azogira. Umuntu utaguriye ikirato ari muzima, umuntu utaguriye ikositimu ari muzima, ukayimugurira yo kumuhambamo, gusa ugukina hejuru y'imibyimba kweri. Tugende rero tubashe guca bugufi, tugire communication mu bawe, ugire communication mu babanyi, ugire communication yawe ibe nziza, mbo musengana, imigenderanire yawe ibe myiza, mu buyoboye nawe uyobowe,
ugire imigenderanire myiza mu bakuyobora, ugire imigenderanire myiza mu bana bawe, ugire imigenderanire myiza mu bo mwashakanye, nuko ubuzima bubandanye, ubuzima bukomeze. Niko kuba umuntu mwiza burya, iyo nta muntu ubaho adasabana, sinzi uko abayeho, ni ukuri abayeho nabi cyane, ni umuntu nyamwigendako. Kandi niwigira nyamwigendako ukumva ko ibintu byose ubyujuje, uzagera igihe kimwe ushaka abantu nawe ubabure, kubera ko ariko wigenjeje. Ngo hari umugabo zanje za Anike Mutesi TV, ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabagumburiye cyane, ndabahobeye, mumeze gute iyo muherereye, abo bwije umugoroba mwiza cyangwa se ijoro ryiza, abo bukeye muzuse neza. Twebwe turi aho twiriwe neza, murabona ko tumeze neza, ni kandi uko bimeze kose turashima Imana. Tubifurije Pasika nziza, umwami Yesu Kristo akomeze abe mwinshi muri twebwe, muri mwebwe. Kwizihiza isabukuru y'urupfu rwa Yesu Kristo, ariko gucungurwa kwacu. Mumeze gute se? Wa none nimvire ko twoganira hejuru ya communication. Turagenda tuganira buke buke, ndagenda mvuga mugende munsubizaho buke buke, niho naje mumpa umurongo, niho mbona uko ngenda baganiriza. Communication ni iki cyangwa se kuganira ni iki? Turaganira, ntabwo nateguye birenze cyangwa se birebire, ariko kandi turabiganiraho buke buke, muragenda mubyumva buke buke nyine. Communication ni iki? Communication cyangwa se kuganira, ikiganiro kigirwa n'abantu babiri. Muri make ikiganiro kigizwe na communication, hariho uvuga, utanga amakuru, uyakira, hariho message umuha umushikirizi aricyo kiganiro, n'uburyo abishikiramo aho yobaye. Bwoba ari uburyo buno bwo kurebana gutya vis-a-vis, bwoba ari uburyo bwa message, bwoba ari uburyo bwa appel, bwoba ari uburyo bundi, namwe murabyumva. Bwoba ari uburyo nyine nk'ubwo bwose twavuze butandukanye. Muri make urashobora kugira communication cyangwa se kuganira n'umuntu uri kure, uri hafi, muri kumwe. Ibyo byose twashatse kubazanya ngo ese akamaro ko kuganira ni iki? Kutaganira byica iki? Byangiza iki? Ni ikihe cyiza kirimo? Ni ikihe kibi kirimo? Naricaye ndatekereza, usanga muri buno buzima busanzwe bwa umuntu akeneye mugenzi wiwe. Urankeneye, ndagukeneye, ubasha gushobora gukora, njye nshobora kugufasha gukora, ahari nawe uzi ubundi buhinga n'ubundi bumenyi, ariko kubera ko turi kumwe tukazamurana kugira ngo tubashe kugezanya kuri cya kintu. Naratekereje, nariyumviriye, nsanga n'aba bakomeye bakuru b'ibihugu, abashefu runaka b'amasosiyete, abantu barongoye kampani zitandukanye, abakuru b'amashengero mu buryo bwose butandukanye. Bwa bundi babandi bari byo kubera ko bafite bantu, icyubahiro cy'umukuru w'igihugu n'abayoboye, icyubahiro cy'umupasiteri n'abarongoye, icyubahiro cya sosiyete runaka cy'umukuru w'iyo sosiyete cyangwa iyo kampani, ni babakozi be, babanakoresha. Bishatse kuvuga iki rero? Nubwo woba ugeze mu rwego nubwo woba warageze mu rwego cyane ruremereye, woba ufite amafaranga angana gute, ufite imodoka zingana gute, ufite ubuzima bungana gute, ariko ukeneye abantu, nkeneye abantu, twese dukeneye abantu, mu ncamake turakeneranye. Hanyuma gukenerana mvuga ni ukuhe? Gukenerana mvuga, twaza tuvuga communication, ikintu
c'ingenzi. Kwanza communication ni iki? Ikintu c'ingenzi mu buzima kuganira. Communication iyo tuhere mu rugo, iyo mu rugo hari manque ya communication, abantu bataganira, naho yoba ari umuvyeyi wawe, naho yoba ari umuvandimwe wawe, naho yoba ari umwana wawe bwite wivyariye, iyo hatari imigenderanire, iyo hatari ubusabane mvuga bwimbitse ni kwa kuganira. Kuganira bibagarira ubumwe. Kuganira n'isuka ibagarira ubumwe buri hagati y'umuntu n'uwundi. Kuganira ni ubumwe, n'isuka, ni umupanga wo guca umukero cyangwa se kubagara, reka mvyite gutyo, imigenderanire iri hagati na mugenzi we. Kuganira ni isuka ibagarira imigenderanire iri hagati y'umuntu n'uwundi. Bishatse kuvuga iki rero? Dutegerezwa kuba maso, kugaba, kugira ngo dukomeze tubagarire bwa bumwe bwacu, dukomeze tubagarire ya migenderanire yacu, dukomeze tubagarire ya misabane yacu, kwa gusabana kwacu guhoreho, kugumeho. Abantu benshi maze kwihweza, maze kureba, kwitegereza, ndabona sanga abantu benshi bazatana imfane. Uti gutana imfane gute? Hari umuntu ushobora kwicara ukavuga ngo naka ntazamvugisha, naragiye, amaze umwaka, amaze imyaka 2, amaze ukwezi, amaze usanga abantu ko baratana imfane, ngo naka ngo amaze ngo mayinga 3 atamvugisha, amaze iminsi 2 atamvugisha, ngo sinzi uko byagenze, ngo none ngo byoba byagenze gutya. Jewe batangiriza kwihereza kwerekana impamvu yo batari kumvugisha kandi zidahari, je nibwira ubwanje ngatangira kugira illusion, ibintu bidahari nkabifata nkabishiraho, nkarema ibintu hariya, navuga ngo ahari ntari kumvugisha kubera iki n'iki, kubera byagenze uko nuko. Ariko kandi ugasanga nta kintu gihari gifatika cyo tuma umuntu atavugisha mugenzi wiwe. Muri rwa ruhande impamvu dutana imfane ni iyo nje mvyiyumvira nawe ukavyiyumvira, deja tuba turi kubaka igisika. Hari igisika uri kubaka hagati yanje nawe, deja hari igisika jewe ndi kubaka hagati yanje nawe. Mu gihe rero ngenda nubaka igisika mu ruhande mperereyemo, nawe kubaka igisika uruhande uherereyemo, bya bisika biza bigenda ugasunika icyaga makanyegera, nawe ngasunika ikakwegera. Cya gisika ni kiherero, ni igisika cy'ibitekerezo bitari byo, igisika cy'ivyiyumviro mfite, igisika c'impamvu zimwe na zimwe zifatika cyangwa zidafatika naremeshiraho, ndazifata zituma ntakubona, zirankingiriza kukubona. Nawe izo wubatse zigatuma utambona, zikagukingiriza ntumbone. Iyo wamaze kuba rero ibyo bisika rero, nicyagiye uza usanga umuntu avuga jewe nzangira gutya, ngo ntibigende gutya, ndamwandikira ntasubize, nagira gutya singira gutya. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ese isuka icyabahuzaga, yego abantu baba bari abagenzi, bari inshuti, bagahuzwa n'ubwo bushuti bwabo, kandi inshuti ya nyayo izi kuzirikana. Nta munsi n'umwe yokwigera yokora ibintu byose, yego niyo kuzirikana ku rwego ari wo guma wicapse gusa mu mutwe wiwe, ariko kandi inshuti nyanshuti nta kiza kikujana kure yayo, nta cyo gutandukanya nayo. Bishatse kuvuga iki rero? Nubona imigenderanire yawe na mugenzi wawe itari kugenda neza, muzoba mwarataye isuka yo kubagarira bwa bumwe, yo kubagarira ya misabane, yo kubagarira ya migenderanire muba mufitanye. Isuka rero ni ukuvugana. Ese ko uvuga ngo naka ntazamvugisha, n'undi akavuga ngo naka ntazamvugisha, ese muzamuvugana? Ese we waragerageje kumuvugisha aranga? Ese igihe wabonye imigenderanire yashize cyangwa se ubusabane bwashize byahereye he? Ntibyahereye ku guceceka kwawe?
agushaka kubura cyangwa wowe umushaka umubura, bigashiraho cya gisika gituma noneho utamubona. Ni ukuri ndababwiza ukuri pe. Maze kugenzura hari umuntu bari mu byiyumviro byanje, nari nzi ko hari umuntu ukunda, umuntu w'inshuti yawe, umuntu nyine wumva ko ufite ku mutima udashobora kumwibagirwa. Yego nibyo tushobora kumwibagirwa kuko nabivuze, ariko kandi ureka kumwibagirwa mu gihe hari imigenderanire yawe nawe. Ureka kumwibagirwa mu gihe mugira ikintu kibahuza, hari communication ihari wowe nawe, hari ukuganira, hari ukuvugana. N'imiburiburi hashira nk'iminsi 3 mutaganira, ukumva ubuze amahoro muri wowe, ukandika ukamubwira ngo se bimeze gute, byagenze gute kutakivuga, wagiye hehe. Aho ngaho turi kurabagarira bwa bumwe bwanyu. Ariko icyo natahuye niki, hari igihe ugerageza gushakisha kubagarira nk'uko turi kuvuga, hari ahatazabagarika. Yego umuntu nyine akakwanga akakuja kure, ku buryo unagerageza no kumwegera bikanga, akakwigizayo. Uwo muntu ni ukuri uzamureka agende, ntaba ari uwawe, niko nobivuga. Umumama umwe w'umunyarwandakazi niwe wavuze ngo umuntu nakureka naguta akakureka uzamureka agende, uko nguko ntaba ari uwawe. Igihe cyawe cyo kubana nawe nuko nyine kiba kitaragera. Ntukanitoto muvuge ngo umuntu ngo yakuvuye ngo yaragiye, oya, icyo gihe cyari cyawe cyo kubana nawe. Ariko kandi igihe kizashika, musure kandi mwegerane, musure kandi mubane. Icyo nshatse kuvuga niki rero, nasanze umuntu ashobora kwibagirwa umuntu yarita ko akunda, ashira ku mutima, agendana, ugasanga ibihe ya interval iri hagati yawe nawe cyangwa se cya gisika cyoba cyarubatswe na kwa guceceka kwanyu, ugasanga ugiye umwibagirwa, ku buryo wavuga ngo jewe ngo sinyoryama ntavugishije naka, sinosinzira, sinobona amahoro. Ariko nagerageza akakwigizayo nubwo wari umukunze, kabone nubwo wari umukunda gute, azoguma kuvamo buke buke. Rwa rukundo wari umufite ruzagenda rugabanuka, wanashima rugende ruhere, kubera ko nta mwanya agufitiye, ntacyo bimubwiye kubaho atagufite. Muri make nta gaciro ufite mu buzima bwiwe. Niho handi usanga ngo naka ngo uzari bigenze uko, ngo yaragiye, ngo birashira, ngo yagenda gute. Uzarebe neza ko igihe mwatandukaniye atari uguceceka byavuyeho, ko mwakaza muvugana, ko mwagumye musabana, ubumwe bwanyu buguma buba active. Hanyuma rero kutavugana byangiza imigenderanire bene data. Kutavugana, kutaganira bigabanya, bikuraho urukundo, ruragenda rugashira. Murashobora kuvuga ngo ya ngo urukundo ntabwo uba ruhagarariye, yego nyine ntabwo ari kuba ruhagarariye, kubera ko umuntu ukunda umuntu witwararika. Ntushobora kubona amahoro ngo umare ukwezi, umare umunsi, umare iminsi ingahe utamuvugisha. Yego umunsi urashobora gucamo bivanye n'ukuntu abantu baba mu bintu byinshi bimwe n'ibindi, ariko kandi hariho iminsi udashobora kurenza utavugishije umuntu. Ibyo bintu ugasanga biriko birangiza imigenderanire y'abantu. Ikindi nacyo ni uburyo abantu bagenda batekereza. Umwe wese akabifata akabishyira kuri mugenzi wiwe, ubundi nawe akabifata akabishyira kuri mugenzi wiwe. Jewe ntazamvugisha, ntazagira gute, hakaba ikintu cyo guteganaho. Ikintu cyo guteganaho ucisha abantu benshi muri no minsi. Uko ntimugire ngo bari abantu uzabita abanzi bawe, ntabwo ari abanzi habe namba, ntabwo ari abanzi bawe, wumve habe na buke. Ariko nuko hari ukuntu wabatekereje, hari ukuntu nabatekereje, mpera muri ibyo ngibyo, nahera muri ibyo ngibyo, ku rwego twonavuze ngo tugende duhure tuganire, cyangwa duhamagarane tuganire, tubazanye icyahabaye, umwe wese abwire mugenzi we ikibazo cyahabaye, impamvu yatumye mutavugana. Ugasanga za mbaraga ziguhesha gusanga mugenzi wawe umubaze ikintu cyabaye, ziguhesha gusanga mugenzi wawe
mubaze ikibazo yagize cyatumye atavuga, aceceka, ntacyo mwapfuye, umwe wese akaza yihagararaho akanyarigaho. Ariko kandi birakwiriye ko nubona ko hari umuntu ugiye gutakaza muri ubwo buryo, uzamwegere wowe w'intwarikazi, utere intambwe, umwegere, umusange cyangwa se umuhamagare, mubaze ngo se inshuti yanjye byagenze gute, ko wacecetse, niki twapfuye, kugira ngo bwa busabane bwanyu bugende buguma bubaho. Ni ukuri nta kintu gisa no kugira abantu, nta kintu gisa no kugira abaguhamagara bakubaza uko umeze, nta kintu gisa no kumva ko ufite inshuti. Byose reka izo ndirimbo, nta kintu gisa no kumva ko ufite nawe inshuti. Ariko kandi Satani yaraje, hahandi rero twavuze, Satani araza akabiba urwango mu bantu, akabiba kandi mu buryo budafatika, mu buryo budasobanutse, mu buryo bwo kutavugana. Satani akagenda nawe yinjizamo utwiwe, ugasanga yabize urwango mu bantu. Kandi urwo rwango rwahereye, umuzi wago ni ukutavugana, umuzi wago ni ukudasabana, umuzi wago ni ukutandikira umuntu ngo bite, umuzi wago ni ukuvuga ngo je namwandikiye, maze kumwandikira rimwe, maze kumwandikira kabiri, n'irya gatatu, oya, ako ni agasuzuguro. Nuko niko abantu tumeze. Ibyo ngibyo ndi kuvuga nawe urabizi, ko turashaka kuvurana. Hari igihe uvuga ngo umuntu ntiyanyandikiye, cyangwa se ukihagarara ukavuga nk'uko twavuze, namwandikiye rimwe, namwandikiye kabiri, namwandikiye gatatu, kubera ko ejo nzohora mwandikira, ese ko ndamwisembaho, ko ndihakirizwa, ko ndagira gute? Oya, ubu nawe ntabwo ari umwuka w'Imana. Umuntu nakwanga uzamukunde kugeza agukunze, ariko nakwanga ukamukunda bikanga ko agukunda, ntukamwange, ahubwo uzamureke agende iyo azoja hose, imyaka bizotwara cyangwa se iminsi bizotwara, Imana izamugereramwo igihe cyawe nikigera ko kandi akuba hafi, cyangwa mutangira kuganira, wowe waragerageje bitanga, ntacyo Imana izakubaza, azagaruka kandi we naraje, kugira ijambo ry'Imana rizatubwira ngo bari abanzi banyu bazahinduka abakunzi banyu. Nshatse kuvuga iki bene data? Tugende, ndabizi ko bafite benshi cyane kuvuga ngo banaka bakivugisha. Oya, gerageza, ese wowe ubavugisha, gerageza ubavugishe, n'ibyanga ubareke, igihe nikigera nabo bazakuvugisha banagutanaho imfana. Ikindi cyongeyeho narivuze niki, narivuze ukuntu umuntu azata mugenzi wiwe nk'imfana, ukazuvuga ngo ni naka, mukicara guteganaho bene da, reka tuvuge hejuru yo guteganaho nabyo. Iyo wateze kuri mugenzi wawe ukaza umutegaho icyo utazukora, yewe ndakubwiza ukuri ko bizagorana gutega mugenzi wawe ko aguhamagara wowe udafite gahunda yo kuzamuhamagara, gutegaho gusa ari we zakwandikira udafite gahunda yo kuzamwandikira, azokwandikira ijya mbere kubera ko ushaka ko aguma kukwandikira cyangwa kuguhamagara iwe atazanabishobora, usange ikibazo kirabaye, usange kandi bwa busabane bwanyu buragiye buvuyeho. Ariko kandi nta kintu gishobora kugutandukanya n'inshuti yawe, nta kintu gishobora kugutandukanya n'umukunzi wawe. Icyo nshatse kuvuga ni iki, hari ibintu bitatu biza bigora. Hariho gusaba imbabazi, hariho hariho kubabarira, hariho n'ikintu kindi kiza kigorana. Ni umuntu wagiye amara imyaka myinshi cyangwa se iminsi myinshi cyangwa se amezi menshi atakuvugisha. Uwo muntu aza agenda, Imana ikamukoreramo, ikanagura umutima wiwe, ikawuhindura, agashaka kukuvugisha ariko akabura aho ahera, kubera wa mwanya wose yabaye atakuvugisha, akaza yibaza ngo ese ndahera hehe, ndatangirira hehe, iyo ubwe wakibaza niki cyatumye ntamuvugisha. Wanamubaza akakubwira ngo ese ngo yewe ngo kwamafata ngo ukavugisha umuntu n'iyi myaka yose tumaze tutavugana, uje ngo ukunda ubu isoni, izo soni ntabwo ari zo
n'isoni zasanga imigenderanire yacu igiye ipfa, igiye yangirika. Uwo umuntu wahora uri inshuti yiwe ugasanga ntukimuvugisha, ntugira gute, ngo nimuvugisha ngo aratekereza gutya, ngo aragira gute. Oya, ayo ni amajwi ya Satani. Twibohore, tubohoke, yemwe Kristo asubire kandi abe mushasha muri twebwe. Mwuka wera, bwa bundi Mwuka wera ni umugabo uzi uguhamiriza iby'amafuti yawe yose. Mwuka wera ni umwarimu mwiza. Mwuka wera ntaza murambwira ngo ngiye kuvanga ibintu, ariko nshaka kubabwira gute, iyo ufite Mwuka wera muri wewe aza gufasha bya bindi byose ubona nk'aho ari imisozi, ubona nk'aho biremereye, ubona nk'aho ntaho ushika, ubona nk'aho udashobora kubishobora. Aza gufasha kugenda ukawera akagufasha gusurmonta ayo ma obstacle yose. Ayo ma obstacle ni ayahe rero? Ni kwa kundi wumva kudashobora kubwira umuntu ngo mbabarira nimba hari ikintu cyabaye bigende neza, n'ahandi ushobora kuvuga ngo tubwire umuntu ngo mbabarira, bene ibyo ngibyo nyine namwe murabibona. Ariko ibohore, niba ushaka abantu ibohore, ni ukuri kw'Imana, ni ukuri cyo natahuye. Ubu buzima dufite ni ukuri, ni ubusa kubwizera, ntacyo bimaze, kubera ko umwuka uzi kuvamo gutya wewe wese ukaburagiye, umubiri uzi uguhinduka gutya rimwe ukaburagiye. Ariko kandi ibyo nuba mfite byose, naba mfite imodoka ndashobora kurwara, ntishobora kunjana kwa muganga. Icyo ni kimwe. Ndashobora kuba mfite amafaranga muri konti menshi cyane, ndi millionaire na billionaire, ariko ndafite abantu ntuma ngo bagende bazane amafaranga yanjye muri konti baze ngende kwa muganga. Ntabwo ya mafaranga ashobora kuyahamagara nyabwire ngo mwa amafaranga amwe nimuze mumfare kwa muganga. Icyo ntigishoboka. Aho ikindi nacyo, niyo modoka noba nyifite, ariko ndafite umuntu uyitwara ngo washikane kwa muganga, ntacyo yo imariye. Ariko toujours ko murumva ko nkenera abantu muri wa mwanya. Hari abantu bazagira gutya, bagenzi babo bapfuye, umuntu nimuza muvugana, muza mumara n'imyaka 2, 3, 4, muzamara amezi, yaruha akakwikuramwo, akakwibagirwa nawe kubera ukuntu uba wamwibagiwe, akakwibagirwa kubera ukuntu uba udashaka. Yemwe ni ukuri kw'Imana tuze tuvugishanye ukuri. Hari umuntu uzi usanga uza wegera ushaka kumuvugisha, ukabona umuntu kara kugenda uruhunge, ukabona umuntu adashaka kuvugisha, waruha nawe ukavuga ngo ese ni kubera iki nje ko ndahatiriza, kubera iki ko ndahatiriza. Yemwe hari igihe nigeze guhatiriza ni hatari kwe. Hari igihe nigeze guhatiriza, ndahatiriza kweri, ndavuga ngo uyu muntu nzomukunda, sanzwe n'ubundi ndamukunda ntabwo umwanga, ndavuga ngo nzomukunda ze muvugisha, nashaka azareka kumvugisha kugeza igihe nawe azagira umutima wo kumvugisha. Ndavuga ngo uyu muntu nzomukunda kugeza igihe nawe agira umutima wo kunkunda. Ariko byaranze, ni ukuri kw'Imana byaranze, muve ngo byaranze. Ibaze imyaka ingahe uhatiriza umuntu kugukunda. Rero si uguhatiriza kugukunda, ugerageza kumuvugisha kugira ngo urebe ko agatima kiwe kagaruka, abashe nawe kukuvugisha, ariko bikanga. None se nk'uwo muntu kweri umugira gute? Wowe mukamwizingiraho kweri? Ni ukumureka akagenda iyo ngiyo akigishwa nawe, akiga, yamara kwiga yabona ko iby'isi ntacyo bimaze, yabona kwishimiriza ubuzima ntacyo bimaze, agasubira kandi nawe akagaruka, akumva ko ari umuntu nawe nk'abandi. Nari mbabwiye ngo hari umuntu ugenda akamara iyo minsi yose atakuvugisha, akumva ko ari amahoro. Ese mwebwe muza mwumva ari amahoro? Yemwe tuze tuvugishanye ukuri, muza mwumva ari amahoro? Tuvuge nuko narumiwe kabisa. Muza mwumva bimeze neza? Umuntu akagenda akicara iyo ngiyo, akaguma iyo ngiyo, mugenzi we akarindira ngo azomuvugisha, agahebura. Yemwe twisubireho, ni ukuri twisubireho, tugende twisubireho.
gende twisubireho ico ukorera mugenzi wawe nico urugero ugereramo mugenzi wawe nawe niguzagirirwamwo abantu umuntu agizwe n'abandi nukuri nutamfasha ni kwitwaraho nabi aha inshuti zanje nuko nguko tugende tugire guca bugufi muri twebwe kutandikira umuntu ntabwo ari sinye yo guca bugufi ni ukwishira hejuru kutaganira n'umuntu ntabwo ari sinye guca bugufi ni ukwishira hejuru tugume tubagarire imigenderanire tubagarire imisabane yacu nukuri tuyibagarire byari umuntu umwe nigeze kumara iminsi myinshi tutandikirana hanyuma ndibaza none kandi ico gihe agira ikibazo amare kugira ikibazo ndibaza ndagira gute ndamubwira se gute ndamubwira ngo pole ndagira aravuga ngo ngiye kumuvugisha kubera ko yagize ibibazo yagize ingorane nukuri ko Imana ngira isoni nanirwa kumuvugisha ubu ico gihe nafashe umwanzuro wo kuza nandikira umuntu nanyihorera nsure nandike nanyihorera nsure mwandikire nasura kandi nsure mwandikire niyanga nimbona yananiye mureke agende ntacyo azonyagiriza cyo nari ngiye kuvuga niki nari nibagiwe hano nk'ubu nyine umuntu arashobora kuba umaze imyaka ingahe cyangwa se iminsi myinshi utavugisha mugenzi wawe ukagira nk'ikibazo akagwaza cyangwa se agapfa gutya giturumbuka urupfu turutsinda twama dupfusha bene uko nguko kandi turarugendana ta kurutsinda nyine ariko umuntu yamara gupfa bwa mbere uwo muntu ugwaye ntiwigeze umugurira paracetamol ntiwigeze umenya uko agwaye ahari bamwugaranye mu bitaro amaze amezi 5 apanze mu bitaro cyangwa 6 arabazapangayo bagacumbikayo kubera kubura ico bishurirwa aho hari abaza bagira ibibazo nyine batandukanye usanga bapfushije ariko ukaba uwa mbere kugura isanduku ukaba uwa mbere gutanga mpore utarigeze ubaza amakuru y'umurwayi uko yari ameze ariko sibwo ubujyajya kwera ugasanga kurandika ngo ripe ngo peatoname utigeze umureba igihe yari ari muzima kubera ko abantu bakunda bapfuyemo kubera ko abantu bakunda bapfa muze mukunda abantu bakiri bazima kubera ko bapfuye nyuma y'urupfu nta kindi gihaba nuko nta kindi gihaba kandi nyuma y'urupfu nta migambi uwo muntu aba afite ngo muzomufasha ngo azogira umuntu utaguriye ikirato ari muzima umuntu utaguriye ikositimu ari muzima ukayimugurira yo kumuhambamo gusa ugukina hejuru y'imivyimba kweri tugende rero tubashe guca bugufi tugire communication mu bawe ugire communication mu babanyi ugire communication yawe ibe nziza mbo musengana imigenderanire yawe ibe myiza mu buyoboye nawe uyobowe ugire imigenderanire myiza mu bakuyobora ugire imigenderanire myiza mu bana bawe ugire imigenderanire myiza mu bo mwashakanye nuko ubuzima bubandanye ubuzima bukomeze niko kuba umuntu mwiza burya nta muntu uba adasabana sinzi uko abayeho n'ukuri abayeho nabi cyane n'umuntu nyamwigenda kandi niwigira nyamwigenda ko ukumva ko ibintu byose ubyujuje uzagera igihe kimwe ushaka abantu nawe babure kubera ko ariko wigenjeje ngo hari umugabo umwe wakaza ahora atwerera agatanga amahera hari amakwe agatanga amahera hari ibiriyo akohereza amafaranga kubera amafaranga we bakayabona cyane ariko abantu ntibabyishimire kubera urabizi ko urubanza ari abantu kavuga se kubera iki kubera ko uyu muntu ahora akora kino kintu iminsi yose watwerera gusa amafaranga ntazi ngo agaragare aho abandi bari bafatikanye nimba ari mu byishimo cyangwa se mu mubabaro baramwihorera ariko baragenda bamwigaho baravuga ngo uno mugabo kugira ngo akuremo isomo kubera akuremo icigo reka nawe binahagira tuzabimukorera burakeye wa mugabo nawe umwana we bakoze ubukwe amare gukora ubukwe bafata invitation yari yarabahaye baragiye batekeyemo mu envelope baramutwerereye amare ntibaza mu bukwe kurumva ico kintu ntibaza mu bukwe bakora bya bindi yagize none siko nguko yagize neza ariko yakuye mu isomo bishatse kuvuga iki rero umuntu n'abantu uko umeze kose uko uwo woba uri wose waba uri umukuru waba uri nde
bayama ukeneye abantu, ni ukuri ukeneye abantu cyane cyane, ukeneye abantu. Murakoze cyane rero, twara tuganira bukeya, ariko rino somo cyangwa se kino kiganiro tuzacagura kibe kinini cyane kugira ngo dukomeze tumererwe neza. Ndabashimira by'imvamutima abakomeje gukanda kuri subscribe, abakomeje gusharinga, abakomeje kugira commentaire, ariko muze mugira commentaire bayama, ubwo munafa commentaire kugira ngo umuntu azamenye aho yataye, aho yahushije, mu mubwira ibyo mwashimye n'ibyo mwagaye kugira ngo umuntu abashe kumenya umurongo agenderaho. Ndabashimira by'imvamutima ku rukundo rwanyu, kuri support zanyu, ndabakunda cyane.